Eyi, ngayibona lento ubaba uMcineka ukuthi umona kodwa uyafukuzisana. Sekufanele kuze kubuze uMetho ukuthi uya kanjani kuma-Grammy. Angithi into eyenzakalayo lapha, abantu abazisa uKhuzani ukuthi unomona abahleli bekhuluma ngawo yibo kanye laba abanomona. Hlezi bekhuluma indaba yomona this, umona that, uKhuzani akafuni omunye umuntu. Kodwa as soon as uKhuzani eziphilela impilo yabo, bamnakashela bethi ne, behlale kuye bengasuki iy'thondo, bekhuluma abakukhulumayo abakuthandayo. So sesiyazi nemhlabeni ukuthi kwenzakalani. Umuntu lento ayiyo uyathanda ukuthi ayiphe omunye umuntu cause usuke ayibona yena ukuthi uyiyo loo nto le. So noKhuzani bazama konke okusemandleni ukuthi abuke kabi. Methi wenze into nje uyayihambela uyo-attend ama-Grammy, akashongo ukuthi uyowina, into uyo-attend uthole invitation, akashongo futhi uyithole kubani, kodwa sebenayo bona i-idea. So umuntu lento ayiyona uye ayibone komunye umuntu elokhu eyiphindaphinde eyikhuluma ngoba uyayiphila lento yomona. So ubona ukuthi wonke umuntu ufana naye. Siyazi phela ukuthi into endala le yokuthi every time uKhuzani mekanyakaza kunyakaza wonke uFacebook. Mekathi nje igama eli-1 uKhuzani akekho ongakhuluma ngoba kwaziwani, kwaziwa ukuthi akumelanga uKhuzani akhulume into, akumelanga enze into, akumelanga anyakaze, yonke into nje ayithintayo. Kunabantu abahlala bengamaphesha bayamthanda uKhuzani. Ngasho ukuthi laba bantu baspenda 80% to 85% bekhuluma ngoKhuzani instead okukhuluma ngeqhawe labo. Kade lenza izinto iqhawe labo libabizile kwe-workshop uhlose unyaka kunomcimbi, sebekhohlwe nya ingoma ehlose unyaka, sebelibele umkomelo uthola uKhuzani sebelibele nya. Engabe bakhuluma ngalo iqhawe labo ukuthi ingoma isahamba kahle online, abakwenzi lokho. Bayitshela nje ukuthi bazele uKhuzani ukuthi yonke nje into ayenzayo uKhuzani sizomgada ngayo yonke indlela. So ayisasebenzi loo nto leyo, sekukugula nje ney'nhliziyo ey'thakathayo ezimbi lezi enafuziswa ogogo benu omkhulu benu, ngazi noma basaphila noma sebashona. Sekuwufuzo nje nokwedlulela ukuthi lapho eniphuma khona emakhakeni wakuthakatha isidingo singekho. Thakathelwa nje ukuthi umuntu uyaphila, unempilo, awunalutho. So lokho kuthatha lokho senihambe nikufafaza kuyona yonke indawo, especially la kumaskandi. So angeke kwenzeke lutho. uKhuzani uyile ngeke kusajika. Sibonge nakoMcineka nje ukuthi bekuveze ukuthi abantu abayeke umona, abantu bazofa umona. Kungcwatshwa umuntu elinye ilanga engcwatshwa ukuthi ube nomona ngento ayibona komunye umuntu. Lo mona nihlale nokhomba kuKhuzani engathi ukini bafowethu ninenkinga. uKhuzani uyaphumelela, lokho nikumukeleni, nithanda ningathandi.